افنه تشتکی نویا یا مجن روجاوا کانویا لترکیه دروز بو اگر بیروا بیتن لپار سال جیبو به همان آوایی دولتا ترکیه حکومتا ترکیه بریار دا کل او جهن گشتیاری جهن کفنار کو جهن شنواری تابلو دانن زمان ترکی بو فرانسی بو روسی بو عربی بو دهات نویسین جبو و که هر توریسم گشتیارک دما سردان وان جهان بکتن هنک زانیاریان لسروان جها بزن به کردی تعداد تونه و حتی لدیاربکر لوانه اف تابلو هاتبونه دانان اف قطعه لی کردی تعداد نبو کردستان 24 وکه ارکی خوی پیشهی نتوی اجتماعی رومالا کاوی کی کرد کو کارودان دروز بوند ترکیه دا جالی دولت وی تر گهرانکاری بسر دهات زمان کردی جد تابلوین خدا زیده که جووی چنده گشتار توریسم به کردی بخوینید بزن بیتن اف جهه گشتیاری yani ev cihe şunvari ji kengi dürüz ve ji kengi hatiye. Niha der rojava Türkiye'de pişti ku Wezareta Tendürüstî, Wezîrê Tendürüstî de pergala tendürüstî da sistemê tendürüstî de çend zamanek zêde kirîne ji bo raçeteyên doktoran ku doktor binivîsînin bi Erebî, bi Fransî, bi Rûsî, bi Türkî binivîsînin lê نزیکی 35 بریان هانو چگانی مش بحث که 35 میلیون کرد کل ترکیه دژین باکوری کردستان دژین حساب جوان راز زمانی وان دایکی را نهاتیه کرن چما به ایکی یعنی بجن دجاتی کرنا زمانی کردی کلتور و چند زمانی کردی تیته کرن من میوانه که در باره به ایکی برای دکتر ویسی اولکن اندام جورا پزشکان یا دیاربکر کل دیاربکر دیگلمه برای ویسی تو خیراتی شو با کردستان 24 دست که بزن بین چما زمان کردی جی ده پرگالا تندرستی دا نهای زیده کرن ده راشتین دکتوران دا یعنی نهای زیده کرن اف دجاتیا چند زمان کردی سر چه بنمایه که کو؟ سری دست رزی صدابت که میشه همو تماشاگانان را بمن بیا بو معنی که ها کت روزه ام سالا ندویجن یعنی از 30 ساله بجیش کم نویسکارم جی از دویجم به زمان خواه تندرستی خدمت بگیرن دیامن ترکیه نزانه بو که از دور نبوم گاواک از دور نبوم دیچون نخوشخانه دکتر تک لویری بون جهت فهم ندکرین İlacı dermanı halat tane ki diğerinin nakhaşına zedetir bu baş ne bu gerek sala embevejin be Anatoliye doktor dahatın Kürdiniz anbu o dayı kemera ve bave mera bu kale mera bu pire mera Türkiye ana nezgirtin o tendürüstici usa kuttu bu az usa bejim ما جارك پرتوکش در کست اوده شاخا آمده مگو برا تندرستی برا زکماکی و برا به زاراوه کردی قرمانجی و زازاکی برا بیا ابیا مروایتی ابیا انسانی ابیا اتیکه ابیا اخلاقیه ابیا گردونیه yani تو هر کی جان دنیا هر کری کو یکی کو زمانı زanda gazi verger dikin divin şka gazi yakin via imana bikin gazi verger atkin yani dünya usana ince via bu mana eseri da vejim em biyaninin em sağlam divejin bira tenduristi bir ha başa doktor naha evbuya rojaf le Türkiye Bakuri Kurdistan de sosyal medya daji bertekin ve gvaşın ve çine jibo ve ki ku devlet Wezareta Tendürüstî yani bi biryara xuda biçîtin. Betekame yekemin mirovatiye yani hem gazına dikin hem daxwaza dikin hem dibêjin biraz zaman xizmeta tendürüstiye da zaman zaravên Kurdî jî bikarînin yani wan jî bişoxlînin hem برتکامه و دموکراتیک دیویژن هم دیویژن هم همو بجیش دیویژن براویا سراس کن وی خلاتا سراس کن به جواکا مدیای دا دیویژن هم یعنی گازنا جید کن و جبره دا جی
sağlan hem duxazın. Em nusa dibêjin yani wekî dinê ev ya pirskireka tenê heva me bijîşka nîne heva me doktora nîne ev pirskireka gel e pirskireka siyasetê ye pirskireka sosyologa ye pirskireka zanyara ye ev ya hemû pirskireka hemiye ye ez wisa bêjim ne pirskireka me tenê doktora ye em jî wisa em jî hişyar dikin em jî dibêjin ev ya bu mane ev ya bu vesîle ket rojevê bira de qadê xizmeta bira qadê xizmeta tenduristî da zaraveyên Kurdî weyînin bikarînin yani kurmancî û zazakî bira werin bikarînin. Başa. Doktor dibêjim ku tenduristî mabû ku bi siyasî bikin niha tenduristî jî kete rojeva siyasî da tevlîheviyek di navbera tenduristiyê û siyasetê durust bûye. Lê niha eger li Bakurê Kurdistanê, li Diyarbekirê, li Wanê, li her bajêrekê din yê Bakurê Kurdistanê, diktorek Kurd be, diktorek Kurd be. Wekete jî got ku diya te Kurd e, bes Tirkî nizan be. Dema çî de cem diktorekê, pergala wê yan bijin raçêteya wê bi Kurdî binivîsîne wê tiştek bibe, aliyên dewletê wê wî sojdar bikin. Mînakê wisa hene ez nikarim birêjim ew have lê yanî her tiştê kirine siyasî tenduristî, xizmet, zigmakî siyasî nîne bi min. Ev ya mirovatiye yani ev ya gerdûniye yani tu ez ji diya xwe Kurd hatime dinê zimanê min jî Kurdî ye, kurmancî ye yani. Yani ev ya kêreviya yani siyasete kêreviya yani ew ke xetere kêreviya ewlekariyê dijî dewletê ye nîne yani, bi min nîne yani. Ev ya mirovatiye ev ya yani em mirovin hatine dunyê zimanê me ev he yani. Bi min bira bijîşkên Kurd, Kurdî binivîsînin. Ez wisa pêşniyar dikim. Tu weke jora pizîşkan bijîşkekî Kurdin. Doktor, tu weke jora pizîşkan endamî divê jorê da tu pêşniyar dike daxwaz dike ji doktorên Kurd yên Tirkiyeyê, Bakurê Kurdistanê ku bi Kurdî binivîsin, bi Kurdî biaxivin? Erê, ez bi tundî, bi dijwarî dixwazim. Bang dikim, ez herema me da bijîşkê Türkara jî dibêjim, hûn jî Kurdî fêr bibin, hîn bibin. Hûn diçin her zimanî hîn dibin, fêr dibin. Kurdî jî hîn bibin. Me ana ne zarxistiya lê binêrin, o nexweşê me bi Kurdî muayene bikin. Başa. Doktor... Ez bang li wan jî dikim, ne tenê bijîşkê Kurda. Tamam. Tu dibêje bila pizîşkên Türkan jî xwe fêrek kurmancî bikin, fêrek Kurdî bikin. Lê bila gileyekê ji we bikin. Kurdên me yên Bakurê Kurdistanê. Ne zahmet e. Tamam. Bila gileyekê ji we bikim Kurdên me yên Bakurê Kurdistanê. Dewletê dersa bijarte li Tirkiye, li Bakurê Kurdistanê ragihandiye her xutabiyek, xwendekarek bixwaze dersa bijarteya Kurdiyê helbijêre dikarîtin di dibistanan da bixwîne. Bes tu dizanî li gorî ew amaran, ew datayan yani xelkekê zor Kurdê me bi awayekê nekariye biçe dersa bijarte helbijêre xwe fêre Kurdî bike. Kurdê me li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê bi Kurdî neaxive, bi Tirkî de axivîtin. Naxwaze xwe fêre Kurdî biketin weke pîs. Niha Kurdiya te paqij e. Tu zanî tu dikarî bi Kurdî biaxivî. Lê bi awayekê zor yani xelkê me li Bakurê Kurdistanê naxwaze bi Kurdî biaxive. Erê rast e, ez jî kêmasî dibînim rexne dikim. Em zimanê xwe biaxivin, zimanê xwe bixweynin. Ez jî rexne dikim. Rast e, pirsgirêk hene, astengî hene, zagon li dijî me ne, destildar dijî me, lê vana ji me re neve mane. Em her kadîda Kurdî biaxivin, Kurdî bixweynin. Ez Kurdî jî dinivîsim, nivîskarim jî ez her kadîda dibêjim. Serî da ez bijîşkara jî dibêjim, ji ketkara jî dibêjim,
وره من سندیکای رجگو مگو ده سندیکای گاوا کن چون نوا کل کردی با آخفن اجی وقت ده فکرم ابیا که ماسیکا مازنه و رخنه دکم ویا تو معناوی تنه یعنی چی برجی مرد دست زمانی خو برناده چی بیوه چی برجی شرط و مرجمه زحمت دنجی ام دست زمانی خو برناده yani evi ku ana ku dayık evan Kürdün, bab evan Kürdün, o Türkiye dağıkın, Kürdi ferna ben o ayba vane, şerma vane. Eci vekter. Zor başa doktor, bawarke doktor desita hoş. Beriya 3-4 salan az hatım Diyarbakır, le nava Diyarbakır. Az de cihan, 15 cihan çuma dukanan, çuma cihan. Min pirz dikir, bi Türkiye bimrada axirtin. Gote ke ku ez Kürdim, hin Kürdim, bu çiv Kürdi nağvin, gote em Kürdi nizan bin. Bebes tamış veyki em gile diken, ku xelkî wê derê jî Bakurê Kurdistanê naxwaze xwe fêre Kurdî bike. Niha Kurdiyata paqij tudkarî bandorê li ser dehan xelkên din durust bike fêre Kurdî bikin. Dest xweş Doktor Veysî Olken endamê jora pizîşkan ya Diyarbekirê ku li Diyarbekirê gelme bû gelekî spasîn her hebin.